Ćao drugari, dobrodošli na ovo nedeljno druženje sa mnom. Hvala što ste na mom kanalu i što me pratite. Ako se niste prijavili za Native Camp ili ako razmišljate da se oprobate kao nastavnik engleskog jezika, ova škola vam je odlična početna tačka za to. Tako da se prijavite već danas putem linka sa kodom ALEX2 i preko moje mail adrese. Imate video o tome, tako da slobodno to ispratite i prijavite se već danas, a ja ću vam pomoći tokom procesa apliciranja. Evo ovako, danas sam isplanirala da pričamo o temu kako da vi u Native Campu zaradite više, odnosno koji su to načini da ostvarite neke dodatne bonuse i kako da to ispratite i da budete aktualni i da povećate naravno vaša mesečna primanja. Ako radite ovo kao hobi, u redu, ja isto tako radim ovo kao hobi, ne radim kao stalni posao, već povremeno odradim par časova. A ako želite da vam ovo bude baš stalni posao, da radite puno radno vrijeme, onda zašto da ne posvetite se tome i ostvarite sve te bonuse, nije ništa toliko teško. Prva stvar kako je da zaradite više je kada ste novi nastavnik. Kao što znate, većina novih nastavnika dobije free flag, odnosno mogućnost da studenti besplatno rezervišu časove i kao što znate da je rezervisan čas u Native Campu više plaćen od iznenadnog, tako da eto, to je jedna od prilike da zaradite više. I ovaj free flag nažalost prolazi, tako da otprilike traje 7 dana. Vi kada dobijete taj free flag na početku, iskoristite ga maksimalno, znači otvorite što više slotova i povećajte sebi šanse da kada taj free flag istekne, da ti studenti nastave da dolaze kod vas i pogotovo je ovo pogodno za studente koji još uvijek nemaju ocene i nisu rangirani, da ih novi studenti pronađu. Tako da taj free flag obavezno iskoristite i to nije jedini način da dobijete free flag. Isto također Native Camp i dalje posle prati vaš rad ili kada dugo niste aktivni, isto vam oni ponude taj free flag, tako da iskoristite i povremeno istu nedelju možete da ostvarite pravo na taj free flag, tako da pratite to, budite aktivni, čitajte mailove koje dobijete od Native Campa i eto prilike da radite i rezervisane časove ukoliko ovako radite samo iznenadne. Što se tiče tih bonusa, u delu guidelines naravno imate sve detaljno o tome. Prvi bi pomenula je taj bonus za nastavnike početnike, znači kada krećete, ukoliko odradite 100 lekcija u prvih 15 dana dobijate bonus, tako da iskoristite i tu mogućnost. To je jedan od većih bonusa u Native Campu, tako da obavezno ako imate vremena i ako ste lepo isplanirali svoje vreme, odradite 100 lekcija u prvih 15 dana i eto tog bonusa. Sljedeća stvar koju možete da uradite je da idete ka tome da vas oni odaberu da budete elite teacher i ostvarite također dodatne bonuse sa tim statusom. Sljedeća stvar koju možete da uradite je da pratite video i takmičenja za fotografiju. Ja sam par puta poslala sliku, na primjer jedan od tih bonusa je kada vam objave sliku sa nekim tekstom koji vi napišete na društvenim mrežama, isto dobijete određeni bonus. Tako da ako vam je to interesantno, znači obavezno to pratite i iskoristite. I također su vezana takmičenja za te postavljanje tih fotografija za praznike. Mislim da je konkretno aktualan za Noć veštica, uglavnom bude i oko Nove godine neko takmičenje, pa ako ste kreativni, eto prilike da naplatite tu vašu kreativnost. To su isto takmičenja za koje dobijate naravno bonuse i nagrade. Sljedeća stvar je da ne otkazujete uopšte časove i da dobijete bonuse koji se odnose na 100 određenih lekcija u toku jednog cut-offa, znači u toku jednog perioda ili od 1. do 15. ili od 16. do kraja mjeseca, i ako odradite 100 časova, bilo iznenadnih ili rezervisanih, imate bonus.
i za 20 rezervisanih časova u toku jednog perioda također dobijate bonus. Sljedeća stvar isto, ako ste dovoljno aktivni i ako ste odlučili da vam ovo bude primarni posao, postoji mogućnost da vas oni odaberu i da vam pošalju upit da li vi želite da postanete kao nastavnik. Ako to prihvatite, radite jedan trening i te časove ne možete raditi na iznenadnim časovima, već se ti časovi zakazuju i onda već s tim dobijete, vaš čas je više plaćen i idete ka tome da se rangirate po rangu koji vam isto u delu guidelines stoji, u delu payment. Možete da vidite šta je potrebno od uslova da ispunite da dođete do nekog nivoa kada će vam se taj base rate povećati za rezervisani čas, tako da to ispratite. Ako naravno već imate rezervisane časove, isto obavezno pratite to kako do kog dijela treba da dođete i koje uslove treba da ispunite da bi vam se ta cena časa povećala. Eto, to je nekih par ideja kako da povećate zaradu u Native Campu. Ako imate neka dodatna pitanja, slobodno mi pišite. A mi se vidimo sljedeći put. Prijavite se već danas za Native Camp, također i za Payoneer. I vidimo se. Ćao!